asibingelele igama ngo-Andile Ngajali sihlala eThekwini Boroch eThekwini District ilebo sihlala kwamanye Boroches ku-Province Natal silisane office laNdunankulu through conceptualizing namhlanje sila kaJ kaMashobona sihlanganisa izikole ezu-9 la sizododisa izingane because siyakholelwa ekutheni inkunzi semathuleni i-challenge esinayo esibhekana nazo izingane esinto esiyidiscavile zinikezwa amalungelo amaningi kodwa i-responsibility ayinayo so kwethu soyikhomba indlela ukuthi indlela ihamba la i-understand izingane ziyagruphana gcine lahle imfundiso sasemakhaya so ikhumbuza ukuthi umuntu nomuntu usuke ekhaya lakubo abakuthukuzala ukuzelula bona bayindlela ukuthi la abazali bengafelanga khona fanele bafinyelelele but umuzi bazofinyelela kanjani besana ama-drugs because siyathola ukuthi lo otshala ama-drugs ezakhe ingane ewahle lo otshala ama-drugs yena wahlulwe impilo esafuna ukurecover ngey'ngane therefore sithi-ke ayingakuvumeli iy'ngane ukuthi kusetshenziswe zona ukuze lo muntu uplift impilo yakhe iy'ngane zakhe yifunde kahle but zona yiphelele kusasa because siyakholekthenini-ke namhlanje singathi khona abantu aba-homeless eThekwini hhayi ngoba labantu be-homeless banamakhaya it's just that bahamba bonile abanye bahlule ukuphathwa bayohlala emaThekwini bedla ama-drugs so sizothi kulezi ngane yisane-chance yona ngoba thina njengomfowajali nje naye lithola ngithuba lokuthi khona abantu abazongidodisa kodwa zona inenhlanhla ngenhlanhla-ke mina ngikhule la khona ingane kusayo umphakathi ingayona yomzali meaning mangonile ngimdiscipline nomuphi umuntu owigunya lamama noma la-anti ngimlalela namhlanje ingane mayidiscipline uma uqhamuka usefenqe igedi noba babuze ishaya kanjani ingane yami akhohlwe ukuthi izinto ezenza ye-wrong ayizenzi phambi kwakhe yamhlonipha yogcina iphunyuka yethiwa namhlanje siney'ngane ey'shabaza so sothi namhlanje sokhuza umhlolo ukuthi iy'ngane akayibuyele kubeni iy'ngane ngithena-ke la ngikhuluma nabo ngathi bantu abami ayikho inkinga yenu ethinta imali mina zingane inkinga yakho nje ukufunda ukufaka into emqondweni mawubona akuthatha kancane emqondweni bheka phela ithalente onalo ngawudlala ibhola awusina indlala ngawuyacula ngoba sibonile ukuthi impilo into yonke ongayicabanga mhla ayikho into encane emhlabeni so yilokho kahle sokufaka lezi ngane kodwa sothi-ke ama-drugs ngekanise ndawo futhi into engibavezele yona-ke mina ngithe ugwayi asiqale nje ngawo na u-wrong because amaphapheni kusawukuphefumula nokuthi niphile health akuwona ukufuqwa ngentuthu because singakugarantela ngeke ufike ku-12 years usaphila kahle ugcina usuphila ngamaphilisi usugula kanti wena uyenze le nto ngani ngomshungu kanti kugcineni wafika wedwa futhi ikini ibheke wena so njengoba uzalwe wahlala ku-2 room lwela ukuthi wena ekhaya ubabeke ku-4 room